ya Nyagusira mama Franscisca kwambuka ni gabana baye besokiri bene nabayigogo chakia omorobelyo bogosira abatali kwenyara ase ebinyoro okwana no mwana ye Roda Onyancha ni gaenekia okobwaterana nabayigogo enekia bali batali kwenyara ngo egenderere bali asobugima bwabo mulikito amisi Josephat norobotero Ngoetania emiaka 10 magega yokorara kwaye omongina Franscisca kwambuka kurwase kenyoro kia matongo ime county ya Nyamira bono endoto yaye yokwena na obokonyi gukia sabantu bali bwate okugani sikenyorekyo yanyalire kobeyo ikerana magaya bana baye gwesokia nagochaka omorobelyo uyura chikoba gogosira na boigo goikera okogania kwa bantu walikuwa ni watu ambao walikuwa wanafanya kazi sana wakisaidia jamii. Na tulipolelewa tulikuwa tunaishi na watu wengi, tukikula na watu wengi kule nyumbani. Na pia tukakuwa tukiona vile wazazi wetu wanasaidia jamii na wanasaidia hata wale wenzetu ambao hawajiwezi, iwe ni mayatima, iwe ni wamama wajane. Kwa hivyo tumelelewa tukiona umuhimu wa kukaa na jamii na pia kuweza kusaidia jamii mahali tunakaa. Tuendelea kiombe kiae ili tuaroba mobia abakwanya community wantu yerenire tubakwanya community utwale program ya agenda kulingana na Roda Onyancha uyulegatia abana ba Nyagusira Franscisca kwambuka nigo atebire banyaleko bagochaka ekiombe kia Franscisca Foundation asekerenga kiogosira na kwena na bakonyi anene gukia sumwane nyaruka na wigo omosibatia sebinyoro kupatikana na makong aibagana tukoba gwetera sobogima bwabo bwakira lituko. Hivyo Franscisca Kwambuka Foundation tumeweza kuiregister ili iweze kufikia jamii, na sana tutakuwa tukiangazia mambo ya gender based violence, mambo ya wale ambao ni mayatima ambao hawana watu wa kuwashauri, kuwasaidia na ushauri na kuwaelekeza. Pia itakuwa ikisaidia wamama wale ambao maybe wanaweza kuwa wanadhuruma mbalimbali za kijamii. Roda Onyancha kubaterana amuna bamwabogati abo bana Donyancha nigo batebire obokonyi no gosegeto ko nigo gorachiko boikira na boigo asebali babwate okugania gwechisemi na boigo anena sesekito obachenu anene bali barwalete oburuire bweskali obwanyala takaba bokoirera ogosiria obugima kwa mamu mwabo Franscisca Kwambuka. Kwa sababu mama yetu marehemu alikuwa na ugonjwa wa sukari karibu miaka 33 kabla hajahaga. Kwa hivyo tutakuwa tuna medical camps, ndio tumeanza sasa. Hii ndio activity ya kwanza, lakini tutakapoendelea tunaposhughulikia haya mambo mengine nimesema, pia tutakuwa na mambo ya medical camps ambayo tutaangazia sana mambo ya ugonjwa wa sukari. Abandi mbali bametunguru batamaiti ambao bwate so kabanga nabwabe egasengo mwasomo kwa miaka 33. Asintunda entangani nigo ekiombe kyanyale kwa bigo chaka kwena na amaigiri gokia asabana gwetania emiemo abo bale chinyaruka se eskuru ya maigiri yoborokia ya matongo. Tuko na kampu hapa watoto 123 ambao wanatoka katika sub county yote ya Nyamira North. Kila ward tuna watoto hapa, na watoto ambao tumechukua sio watoto ambao labda wazazi wao wanaweza wakaisha na wakawashauri. Ni wale watoto ambao wanatoka katika jamii zetu za chini. Walitobuate bakuresi nyomba cyo bakongwa wao bayibuli bawo bakunywa marwa abandi batobuate abayibuli babo bonsi igorego sara omwana enyaruka bana Donyancha nigo atebire ekiombe kyanyale kwa bigo chaka omurobelyo bokoena na obosemia guchia sabaibuli nababwatani igoro yobobe obokoletwa anene negitambukire kyo yokomosara omwana enyaruka na imepita wakati sasa tunajaribu kuwafunza na kupatia mashauri mazuri na kuelimisha wazazi pia waelewe, kwa sababu inaweza kuwa msichana mtoto anasikia wengine wakisema jambo fulani. Kuripoteria Ndizi TV kuri kenyoro kia matongo igikutoka ime county ya Nyamira iliterane Josephat Hamisi.